Ghana Info TV so dey afofra ma so sem ene man Ghana mu hamun sem na ere be so mo we channel use nene story bia we to social media so as usual agent tra haye pa de bi be so mo we channel use men kasa pi kamoni ku social media so ko tie bi bra ba de aka no me ba we to am so abrantie bi na obi yare ya wose ejis wono a just one the ekum obi ahmachi me hwe na me say ne wiase ba hi fa le se yedu sabi mpreduasa egobi ko mfache mi so gobi po atu obi eduru on fa nyina bonte say won ye na we unim ho hwe na wona ma bonte eye woa waku ahmachi me so me hwe esi me hwe bi stories no wona me hwe comments wasi ya baby me aba 48 comments edipa 46 omunya na komo chinewe enipa obi yare o na obi e dey born ho safun say abrante ba ko bi so TV so eki kansem na MPP from Penfo be film we be say na Dana Bediatuo de na yesi abrante me ho ma ma tese wo kam ne papa film you odi papa wu ye de wusu you obi papa abrante every year babia oh akwa so ya no mo o aden ne papa film you na wo da beto no wo kam ana me say hey na me ka so papa de wo aduro wo aduro invincible odi wo muda waku me do ka se ne papa film mo ne papa na me ko hwe president Kufu Ado voice no o si we ni wo ni be wu sa waku bebe yaduro no eni bre e wo krum ahoya enkofo de enipadifo bi atotan kruwam kansem edisa wo ya MPP ni a me de mesre minya ahwe de se de se anu abrase abafomo a ya mamunti ti sam enkofo no se ya dru baabi na wati se penimu bi ehun dodo no wako program US ena ne ho mfa no ena ne ko hospital na enkofo aye timetable ho press one be di kan cafe say adiboni bi sia one beka na be busa say na wo kwa woni nyame arba chade beto madafu bi omukọ board meeting omukọ high profile meeting onu anu drive the car akọ parking oku omu free meeting no mu si form aye say staircase zubo what hwi you from one na twist kakra and 6 hours na the 9 at the POP the 9 back no ye dey share the POP pafo what was the POP more than 2 months timeko ho kache was na if you see you na say woni mi say dikitu bi say ebeti pa beni pa hwe ne nkon well any pie ye sorry ya ye tese o mawu no omo nyare 40 years ago Jim bi wo Jowulu e kwan hu sei e wo me person mo dinidi e wo Jowulu a very popular gym abrantie bi wo ho ajai uhule ni mu a ani gisem kwa wo de se sere wo ni ahode wo ni mu odi asa wo ye training da bia akọ gym ne adechi ya wo free na pa kwese mi ata se wo ko gym from gym ana dey see to ya no enwanwa se nipa bitimi yes asif se wo de wo nkwa no wo de ahye tuomu na wo bua so de kura wo nti wa na wotumi ele kura wa ankasa na wotumi na se tuwa na ju se mbonso e o pa se ko ukurum o pa ko ukurum sisi ye ne ko hwe e ko wo fie a o papa na so ma me free na ko hwe se 30 years ago and penny follow mo wo fie ho no eno mo wa kwaku media arabia fa ni yesu ye yin ni ntire ma hu ni sa na se abuso panyifo a abagana emrante anko a o
na say busa payifo abagana dodo na ya mrantie young boys because e pelifo ne ko asa e pelifo ne ko na dru mrantie so omunko ya wo mai etimedie mesre especially media owners no kwaku media owners no omun enkanche omun presenters no say omunye careful no be pa asebon ba beka owo owo ni yare de sere owo ni yare de sere uru bi abato na wo bi asabi producer wa bo le breadru baabi na se wo ya na abrabo se na wo bo adru ana de ne chese di odu di age a wo beta bo adru ho tanu fo se tramahwe o ansa na wasere ne emrante nyina eyare nti emrante na stroke obetia ni se BP tim na kuno obetia se be adopa asema you can yi so for panyin ye fe de say salifa mo and crying the banner de kan ko boom 12 years 12 and women need 12 years sabi kwaku omadi fie say kwaran kiti o make us omutifie ebi kopo mu so ye koto anayi omo ko to bra wo aduane abedi bibi kakra omo nya boni o omo tikam omo tikye say bi omo ye reckless driving kwaku be 4 years ago ya dafu bi ye party birthday party e wo ko foridua ngiri se bi obekai ka bi ko bibia na me se me antima nko bi ana ni hotel a woda omu pie oba no na hotel e card ene se be mu ko di die no ja card no it will be run hotel was o card ni ho so de sade a ye be man ni card a ni se utua se 20 cities was ada bi e be ko tan ni minim ho me ko fa ma de mra wondia e no two car no ko hu card no e to no so ba be gina ko fodua traffic light na se ya wo ba abeza ko hotel obeta se car bi da be dru na ti say gram wawu on the spot obi a we fra kra ekoko for dua ni na dan for birthday party akogbo adamu what the traffic light what car no mu onye mfumso onkan car boni obi mom di na san bi san no madam fu bi emu ho me mate no pa busa Halifax ansab na busa Kofeje Japan na busa Natalie Nato na busa Aisha Ibrahim ko busa wo mo what way side ho so what a broadcasting bi wo no jima ma mo area ene kaswa broadcasting aku wa bele juma wa bi school Accra Film School na ne dia Rex Anthony Anan me mate no wo kofie o ene wa packing nchen apake shop anim say wo to ade adwumre wo to ade no wa kofie e da koma ne mba oto ade no shop anim o ba betu ni car na car bia via off the road aba bona kunu ekunu me wo hono ma mache na ese na ID card tiro bu hu adu free akuno beyond recognition na ID card na se no mu hu ye ye de social media say obi a woni obi a ID card ye ndia no contact her ya ma hu bie madam eti enya careful nwanwan nipa nkwa obi a de nkuta no enti mo ye hweye na wo se wo sori anopa na utumi kasa utumi nante a eno nche se wo ye tini ni ntie o adom na bia sonso nti se wo so na odwa onum me na mabo obi dua me na ma ye ro hoen 0.9 nyansani bia no obebie na no akasa ansem bia ti se yo enti wo hunu so obi kasa sa odum se nipa no oso wakra no a eye tenten kese hunu nyansa bia nim kasa bahad all right enti ede no betwere ho na me owodie yemfa nyubi yare yemfa nyubi na BBC unse ye komeko ekoye papa yi no BBC ye dwada no na aye kwa hunti bia mebu mama ni etire because nipa de facheme BBC na make me nyina me refi me amenu akaba kodwa saraba fo ka kodwa saraba fo cham na ofa kwachi kura so ofa kwachi ya want to run program ya ofa kwachi 14 February ya ti hase ya ti hase ye di ko fa na ko ba ye say ofa kwachi bieja eno me dasi ko bu wa drink ana ko ba ka che me say
minua no wo bie gya do o manefem me ne nkasa na koma e kosoro ana me so ne se me so wo et na ayi resafo bi aba ama amapanta na ayi adwa manu mu na e kofie ana me so wo etimi wi a wo de me frofa na me ne di nkomo 9 o'clock me see from one another call by say na asi ana me tu na me kwatema ana me di mika me call ye me wura I friend say me ba do UGMC as a first akoda hotel at Japan me wura UGMC of akwache na da ho ya run one ya press doctor for sinuso accident sinuso ya press na koma no fa kwacho be da hu ni body me bo bo le breadu a obu no ho kama ne dressing kama ya run ho Adion. Yeah. Onobu kele Japan beto me ho. Kwaku no ba ya ohu ofa kwa chese no si da ho. That no munya declared officially gone. Odina sabaika na si o presi bie. Guys ka bibi po pia na hwefom. Okotai wo ho se. Oje waye din. Kwaja sabafo champon. Wa kwa adwuma o. Wa kwa asori. Ewo Amasaman. Oko all night ewo Amasaman. Obafie ahomache be 4 o'clock. Ena onya attack. Ena mo rushing to Kolebu. Ya no be wo for me hono sa na madam fu bi ewo Kolebu. Wo frɛ me say God ye du nua na ba za woni me wo hu me be 3 times. Ena say du nua na ba me nua be wo say kaba. Na me say how? E ho me frɛ Tati Buadu. Tati Buadu de mama karabonti kwaku wo problem bia Kolebu a fa kono ho. Wale Kolebu mo kire ma no. No bi fine. And I'm a friend task. Tati Buadu et no dimrika no confirm me. Oko ya na kaba at the cold room. Kaba no the cold room. Na we say dey kwai. Ade mo to me to ya bo kakra. Anyo. Ehwa wo se obi yare obi bewu. Wo de hwa wo na wo beto fa wiem. Bible say otiboni mu de hwa no. Tiboni mu na. Onipa tiboni mu e de hwa no. Ni nyina bo Nyankopon sem. Twa na ndra ka twabre ne so a. Ebehu ne ebeka. Ebehu ne ebekom. We any day trend idea be some o channel you so answer na be so no. Be sure so be like, be share no, subscribe. Ya junchu bia obi ano. Fa kam ho comment section asim repem no. Back in kind of mama.